Бүгүн 9-сентябрда Ош облусунун Чоңалай районундагы Карамык чек ара заставасынын аймагында 50 орунга ылайыкталган жаңы Байчечеке бала бакчасынын салтанаттуу ачылышы болду. Ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ошондой эле чек ара заставасынын жоокерлери жана бала бакчанын келечектеги тарбиялануучуларынын ата-энелери катышты. Камчыбек Ташиев мамлекет тарабынан чек арачылар ата мекендин чек араларын коргоосуна шарттарды жакшыртуу менен гана чектелбестен, өсүп келе жаткан муунга татыктуу келечек түзүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү жасап жатканын белгиледи. Урматтуу президентибиздин берген тапшырмасы негизинде мына биз ушул жерде бала бакча ачып отурабыз. Бул биздин мамлекетибиздин тарыхындагы заставаларда бала бакча ачуунун биринчи гана үлгүсү. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бала бакчаларды биз заставаларга эмес, айылдарга, жерлерге, шаардарга ачып бала бакчалар жеткизе албай атканбыз. Ал эми бул жолу болсо ушул мамлекетибиздин эң чек арасында турган айылга, өзүбүздүн заставага, мына аскер кызматкерлерине бала бакча ачууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул да болсо бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздин кайсы бир деңгээлдеги ушу өз элине, өз журтуна, ушул жердеги солдаттарыбызга көрүлгөн камкордук. Балдар бул биздин келечегибиз. Балдарыбыз үчүн ар дайым камкорушубуз керек. Ошондуктан мындан ары эми балдарыбыз жакшынакай ушул жерде тарбия алышат, кичинекей балдарыбыз. Бул жерде бир эле ушул аскер кызматкерлеринин заставанында кызмат кылгандардын балдары эле эмес, айылдын балдарын да кабыл алабыз. Айылда жашаган балдарды да кабыл алып, мына ушундай чоң жакшынакай имаратта, таптакай жерде балдарыбызды жакшылап тарбиялаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Балдарды көрсөтүп ойнотуп дегенде, тоюшту балдарды полноценный карашыбыз керек да. Ошого жардам бересиз. Саламатсызбы? Саламат. Ой, жаман сулуу кыздар го я. Ой, молодцы. Сонун кыздар экен. Кандайсыңар? Жакшымы? Болду берчи? Ай, молодец. Жакшы кыздар экен, а? Ana kim orada yalan? Nerede? Orada. Kim orada yalan? Kim orada yalan? Sıkma yanında. Sıkma. Nerede çıktı? Ay, молодец. Ona kadar görün mü? Ha daha kim orada? Padar kabir. Mana takip burada. Kızma çok verelim. Çok veriniz. Mana kızım, mana. Matak ay malah. Sen kimiyle baktın ha? Aldın abi. Kızım. Gülnaz.
Жергілікті балдар, ha? Біздің жастаған балдар жақсы, конuştan da geldi. Can konuştan kelsin, жергіліктілер дағы осы жерге кірсін, қошып, қамыр жұмыр болып қарай береді. Бағы біздің балдар. Шарттар қандай болды, жақсы ма? Ата білене бар ма? Бар. Isığı mı? Beni bilen kömür bilen mi? Yok. Aile hükümeti başçısı var mı benim? Var ne? Siz mi? Siz en bu cevap akşam paraşımız gelir. Hazır memlekete mi? Ben adım kete. Memlekete. Siz kalmışsınız. Yaşlar para verecekler. Şu baldarımız yaşlara karar alsak, baldarın suyunu kullansak, kuşlar gelecekte biz uçlar koyalım. Öyle mi? Yaşlar para verecekler. Unaşı Desat'ta tergana atkan baldarдағы Kamçıbek Taşiyiş'te çıkan baldarından böyle bekenini suygen ekenliğe hizmet işte nasip ettirsin de. Amin. Amzallah. Askerlerimle koşu, özünürdün çiftlerimle koşar gelip alın siyazlar, ne kadar kanday toğdu alın siyazlar. Biri şahırda öskölsünür, biringer çoğun ayıllarda öskölsünür, doğru mu? Böyle kuşunday yerlerge gelip hizmet kılıyorlar. Rahmat sizlerce, balдар жақсылап қарағыла. Анан кейін балдарды бұл садикке бергіле, анша қиыншылықтарға шыдағыла. Ошол менен Кудай кааласа баары жакшы болот. Рахмат силерге. Байчечеке балабакчасы кыска мөөнөттө курулуп, 2023-жылдын сентябрында капсуласы салынган жана 2024-жылдын сентябрында алгачкы балдарды кабыл ала баштады. Бардык керектүү шарттар камсыздалган. Балабакчада ар кандай курактагы балдар үчүн тайпа каралган. Аталган балабакчага аскер кызматкерлеринин балдары жана жакын жайгашкан аймактардын тургундарынын балдары да бара алышат. Жакшы кызмат кылып, бири-бириңерди тымак болгула, бири-бириңерди колдоп, мактабы. Эч бир укпай, Korkup, ettiği olması kadar bir emekler dokpa. Eğer de şimdi bol kula turgan bolsa, ayıosuz küreş жүргүзөбүz. Андай болуп турган болсо биз өтө каттуу чаралар көрүп. Biraz küçükler, şaytan, eğer укпай турган болсо, eğer ушуна кырбай турган болсо, анда өтө болуттуу чаралар колдоп. Макулбу? Ошондон өзүңөрдүн кызматына так аткарып, бири-бириңе жардам берип, колдошот. Ал эми жетекчилик тарабынан